ادامہ شمارہ اپڈیٹ کن گئی کہ گل پلازے لگے تگی آس توسی نگوی تگ ریسکیو آپریشن برجاہیں چشکے ای ویلا تنیگتا 20 گیش ہلاکت حالی لاشانی کشگرد برجاہیں محلو کے مزن کچے ماڑی تہا پترگے کوشش ہم کتا چرشیا ریسکیو آپریشنا جیڑا پیش آ گئے سر وزیر سندھ مراد علی شاہ آسا چاسر مندی گل پلازے ماڑیا دوبر جوڑ کنک جبکہ شہدۂ قولہ زت معاوضہ دیے گئے جاجتک مراد علی شاہ سروکیا اہمی دیوانہ صوبائی وزراء میئر کراچی چیف سیکریٹری کمشنر و تاجر نمائندہ حوال بتگا امہا سر وزیر سندھ گشتہ کہ گل پلازے ویلا باز افسوس بتا جسٹس نجم الدین مینگلا بلوچستان ہائی کورٹ مستقل جج جے بستارا سوگن واتر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد کامران خان ملا کیلا عشق سوگندی مراکش بلوچستان ہائی کورٹ برجمدارک بتر الیکشن کمیشن آف پاکستان مشتق کے کجام ہم حکومت بلدیاتی کی چنکاری وحدے سرکان آئینگا سنجیدگ نیا الیکشن کمیشن بلدیاتی کی چنکاری وحدے سرا برجمدار کے واسطہ الیکشن ایکٹ سال 2010 سیکشن 219 ترمیم میں سفارش کتا پاکستان دنیا سیمی مزنی دان برآمد کنو کی ملکی جوڑ بتک بیان استمانی جریدے پاکستانی دانے عالمی سطح سرا پذیرا یہ تصدیق کتک رپورٹر ادا دسمبر سال 2025 نیاما پاکستانی دانے برآمداد ماہانہ بنے سرا 4% گیشی گندگ بتک قائم مقام گورنر حلف برداری مراکش گورنر ہاؤس کوئٹہ برجمدار بتر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران خان ملا خیلا ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولے چاہل سرتا بلوچستان گرینڈ الائنس سے سرکاری ملازمین 20 جنوری سال 2026 کوئٹہ ریڈ زونہ پر امن و آئینی نندانگ جنگے چارج تک الائنس ردا بنجائے حکومت نمگچا 30% PRA منظوری اور صوبائی وزارتانی کمیٹی جارہ عبید اشام بلوچستان بجڑا ہوار کنگ نبیتا مکران بار ہائی کورٹ ایسوسی ایشن صدر OBNPA رہشون سعید فیض ایڈوکیٹر ویژن گوادر کارگی سے تروتاب کتک آیا ویژنری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچ کو گندنن کتک احمد اقبال بلوچا آوشت کتک او آپ پل پیش کتک آیا احمد اقبال بلوچا گو بلوچستان جاورحال گوادر دیم رویو ایدگا بازی بن گپانی سرا گپ کتک یک دیگر سال بزان سال 2025 گست بلی سرکار وتی وعدے پہلو کنگا سرجمہ بھی صوبے پاکستان مصری شہر کراچیا نا سرجمی میگا پروجیکٹ محلو کے جان سلامتی واسطہ سنگین خطرے جوڑ بتک پروشتگی ڈگ پچھے نالا گیش بتگی آلودگی سبا باسی نادراہی شنگ بیانے ویلانی تہا ہم گیشی آہانے راجن پورا آپریشن نیاما 11 ڈونگا صلاح چگلدا تک پولیس کچے عمرانی سکھائی او کچا کراچی دمگا ڈونگا نیلا موثر آپریشن نیاما جوانی ٹیکنالوجی کارمرز کنانا ڈرون وسیلے ڈونگانی گنجل نشانک جوڑ کنک بتک ای حوالے چا DPO گشگین کہ ای ڈونگ اغوا کوش اور ایدگا بازے ویلا ہوار بتگا جائی وزیر جان سلامتی مصطفیٰ کمال انڈونیشیا تروتابہ سربتک ربال کار وزارت جان سلامتی ردا وزیر صحت مصطفیٰ کمال جکارتہ سربتک ہمودا پاکستانی سفیر برائے انڈونیشیا وزیر صحت استقبال کتک تروتاب نیاما وزیر صحت مصطفیٰ کمال معروف ویکسین ساز کمپنی بایو فارما صدر ڈائریکٹر شادق اکاسیہ گو گندنن کتک
कराची नामवरे शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा लगे तगे आसी से कला का पत्तू से नगबिता हमा के नू पदा चस्बिता जबकि सर्च ऑपरेशन न्यामा गेशे अश्त मर्दुमानी लाश दस कब तक आयपत बीरान गितगे मर्दुमानी कच्चार दिया सर बितक जानक बीबी गुल प्लाजा हफ्ते शपा सवा दा बजा ग्राउंड फ्लोर आस चस्बुता यासा त्योगी बिल्डिंग मा पता तक सरवजी सिंध मुराद अली शाह गुश्ता गुल प्लाजा आसा चल्लगे तगे तावान अजाल हुकूमत का मीडिया चतरान का नाना ये गुश्ता अवली कोशिशी के जिंद रखी नगबिवा कोशिशी के हमा मर्दुम बीगवाहा जुत बिरसा आई गुश्ता बिजने गप्पी के लगते मर्दुम इंसानी सरा हम सियासत कन गया कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन सानिया गुल प्लाजा तनाजुरा मरूची योम सोक उबर जमदारक और मार्केट बंद कनगे जाते एसोसिएशन सदर रिजवान इरफाना गुल प्लाजा वैले सरा वीडियो बयान शिंकाना गुश्तक गुल प्लाजा दुकानदारा चा यकजहती दर्शान कने मरूची मार्केटा बंद कनगे पैगाम दे द्राए ताजिर मुत्तहिद बिबा गवर्नर सिंध कामरान खान पेसूरे गुश्ता गुल प्लाजा सरमंदानी हमको पगुश्ता तगी आहानी कुम के वास्ता सिंध सरकार और बुंजाई सरकार अगु गप कनी रसांगदारा गुतरान कनाना अय गुश्ता के एक मजने और दिल पदर्दी वैली नसीराबाद दमक नाशना से मर्दमा रेलवे ट्रैक का बारूदी मवाद गुतराकिन तक त्राकिसाबा ट्रैक के सरा दो फिटना तावान्विता वागदारा निदा रेलवे ट्रैक तबा बोली साहबा रेलगाड़ी यानी आमदरफ असरमंदी बलूचिस्तान सरवजीर मीर सरफराज मुफ्तिया बलूचिस्तान सरकार महकमा भर्ती यानी अमल पुरगार जोड़ करने वास्ता डिजिटल निज़ाम नाफिज करने फैसला को तक सरफराज मुफ्ती गुश्ता बलूचिस्तान नौकरी सिफारिश सरा न बल्कि मेरिट सरा रसम जेकबार ठुल आरडी पंजा दो मुबीना इज्तिमाई जाती वल्दीमात तक असरमंदी जालबुल आसिया खोसे बहताम जटक थाना आरडी पंजा दो SHO हवार अब पुलिस एहलकारा नशा आलत यकब तकदान इज्तिमाई ज्यादती को तक आसिया रिदा दौरान हिरासत आये ग्वारो बल्लो का जुताहिद कनक बुता